Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Mporana nayo uje kubagezaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Tubifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Amakuru yacu ni munyemerere tuhere kuri iyi nkuru ivuga yuko Perezida Tshisekedi yiyamye abamushinja kugurisha umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo awugurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yiyamye abamushinja umugambi wo kugurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutungo w'iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Gashyantare 2025 nibwo Tshisekedi yatangiye kwegera abanyamerika kugira ngo bagirane aya masezerano atavugaho rumwe mu rwego rwo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamufashe kuba bagarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba intambara zidahagarara zimaze imyaka igera hafi 30. Hakomeje kuba intambara ikomeza guhuza uyu mutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yemereye sosiyete y'abanyamerika gucukura amabuye y'agaciro ndetse no kuyatunganya. Amerika nayo yemera icyifuzo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko bagomba gutunganya aya mabuye ndetse bakanayacukura mu rwego rwo kugira ngo ibihugu byombi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bibashe kuba byakungukira muri aya mabuye y'agaciro, byose bibashe kuba byagiraho inyungu. Kuri wa gatanu Gicurasi, Tshisekedi ubwo yagezaga ku bari bitabiriye umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru yavuze yuko adashobora guceceka mu gihe abanyamakuru batangaza ibinyoma ku masezerano akomejwe kunozwa hagati y'iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange. Ati, kugira ngo numvikanishe ingingo yanjye ntago nzakomeza guceceka kubera abanyamakuru bamwe na bamwe bakomeza gukwirakwiza ibinyoma, batangaza ibinyoma kuri amasezerano akomeje kuduhuza hagati y'igihugu cyacu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amagambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagerageje kuba yatangaza. Tshisekedi yavuze yuko aya makuru y'ibinyoma aba banyamakuru bakomeje gutangaza ngo ari ukugira ngo bakwirakwize ibinyoma ndetse no guca intege ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo ntego bafite. Ati, ndagira ngo shimangire nk'uko nahoze mbivuga ko nazigera ngurisha ubutunzi bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabirahiriye imbere y'igihugu kandi nzahora mbishimangira kugeza ku iherezo ko nazigera ngurisha amabuye ndetse n'imitungo yacu y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe amasezerano Amerika iteganya kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arimo n'umushinga mugari wo kubaka umuhanda wa gari ya mosha uzahuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola ndetse na Zambia. Uyu muhanda ukaba uzacamo, ukaba iteganya kuzajya bawunyuzamo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bizajya biva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zishyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha umutwe wa M23 muri intambara ikomeje kubahuza n'umutwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye banasaba igihugu cy'u Rwanda inshuro nyinshi ko bavana ingabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyagiye kibihakana kivuye inyuma kivuga yuko nta mubano ndetse n'ahantu bahuriye n'umutwe wa M23. Icyo u Rwanda bavuze bahuriyeho n'umutwe wa M23 nuko umwanzi wabo ari umwe, ari wo FDLR yasize ikoze jenoside yakora abatutsi mu mwaka w'1994. Kibindi byose bavuga yuko Leta y'u Rwanda ifasha umutwe wa M23 ari ibihuha. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zakomeje kugenda zibishimangira inshuro nyinshi kugeza nubwo bafatiye abayobozi bakomeye bo mu gisirikare cy'u Rwanda bakabafatira ibihano bavuga yuko bafitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Retired James Kabarebe. Ibyo u Rwanda rushinzwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kohereza abasirikare bo mu mutwe
umutwe udasanzwe Special Force kujya gufasha umutwe wa M23 muri iyi ntambara ikomeje guhuza Kongo ndetse na M23 ndetse bakanashinja igihugu cy'u Rwanda ko bacukura amabuye y'agaciro bayasahura bayazana mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa u Rwanda ibi rwakomeje kugenda rubihakana rwivuye inyuma bavuga yuko u Rwanda rudacukura amabuye ya leta za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yigize kuvuga yuko adacukura amabuye ya Kongo, ndetse akanibaza ayo mabuye ya Kongo ayajyana iyo mitungo yabo abakongomani bo badakoresha, akavuga yuko abona igihugu cyabo gikennye nk'icyo u Rwanda abona. Mu yandi makuru, SANIDF yanze kwemera yuko SAMIDRC yananiwe inshingano zayo. Umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo yavuze yuko ubutumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo SAMIDRC butananiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuko bwagize uruhare mu bikorwa by'amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iki cyumweru tariki ya 4 Gicurasi 2025 mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze yavuze yuko mu rwego rwo gutanga amakuru ku bijyanye no mu butumwa bwa SAMIDRC, ingabo za SAMIDRC zitigeze zinanirwa inshingano zabo zari zabajyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe ingabo zari zagiye mu butumwa bwa SAMIDRC harimo ingabo za Angola, izi nazo ziri muri ingabo za Tanzania, izi nazo ziri mu bihugu byari byagiye mu butumwa bwa SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakazamo n'ingabo za Tanzania nazo zari zagiye muri ubu butumwa, ndetse hakazamo by'umwihariko ingabo za South Africa nazo nizo zari zagiye zinayoboye ubu butumwa bwa SAMIDRC, dore ko hagiye hanagaragara ingabo nyinshi za South Africa zagiye ziraswa zigera kuri 12. Ibintu byatumye South Africa barya karungu, ndetse abadepite bahita batumizaho perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa ndetse na minisitiri w'ingabo muri iki gihugu cya South Africa ndetse n'umugaba w'ingabo za South Africa, bababaza ku bijyanye n'ingabo zikomeje kwikirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bita yuko ngo bagiye kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu, ndetse banibaza impamvu abasirikare ba South Africa bakomeje gupfira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babaza n'icyo bari gupfirayo. Gusa icyo gihe uwo bita perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa ntago yagize yitabira ubutumire bw'abadepite bo muri iki gihugu cya South Africa. Gusa South Africa abadepite bayo icyo gihe bari bariye karungu, babaza minisitiri w'ingabo icyo abasirikare babo bagiye kumara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banibaza impamvu imirambo y'abo basirikare imaze igihe idacyurwa. Bavuga yuko ari ukwiyemera kugira ngo South Africa abasirikare babo banze kubanyuza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko icyo gihe South Africa yari imaze iminsi iterana amagambo n'igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko RDF ariyo yarashe abo basirikare 12 ba South Africa. Gusa icyo gihe abo basirikare baje kwemera bava kwizima babanyuza mu gihugu cy'u Rwanda babajyana mu bihugu byabo, kuko hari hapfuye abasirikare bagera kuri 12 bo muri iki gihugu cya South Africa. Ndetse abadepite bavuze yuko aba basirikare bapfuye bari bafite abana bagombaga kurihira amashuri ndetse no kwita ku miryango yabo. Gusa bakaba baraguye muri Kongo ku bijyanye n'inyungu za Perezida Cyril Ramaphosa na Tshisekedi badafitiye n'abanya South Africa, ndetse anavuga yuko nk'igisirikare cya South Africa ngo cyasubiye inyuma kitakimeze nk'uko cyari kimeze mbere, cyabaye akajagari. Icyo gihe niyo amagambo abadepite bo muri iki gihugu cya South Africa batangaje bariye karungu, bavuga yuko Perezida Cyril Ramaphosa ashora abasirikare b'igihugu cya South Africa mu ntambara mu nyungu ze bwite, kugira ngo afate amafaranga ayashyire mu mufuka wiwe, nyamara abasirikare b'igihugu bagakomeza kugwa muri Kongo nta kintu bari kurwanira. Icyo gihe niko abadepite bari batangaje. Gusa rero kuri ishuro abasirikare ba South Africa by'umwihariko n'abari muri SADC bakaba baramaze gutaha banyuze mu gihugu cy'u Rwanda ku masezerano y'ibihugu byombi harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na SADC, kugira ngo babashe kuba bacyura abasirikare bari baje mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari mu butumwa bwa SAMIDRC, banyura mu gihugu cy'u Rwanda basubira mu bihugu byabo aho bari baturutse, by'umwihariko muri Malawi ndetse no muri South Africa ndetse no muri
muri Tanzania kugira ngo babashe kuba basubirayo. Gusa rero uyu mugaba w'ingabo abajijwe niba aba basirikare bataraferinze mu butumwa bari baragiyemo, yavuze yuko ngo icyo bari bashyize imbere ari amahoro, kandi nyamara ngo n'ubundi hari kuba ibiganiro hagati y'impande zombi, hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko yanavuze yuko bagize uruhare runini muri iyi ntambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga yuko hari ibintu bimwe na bimwe babashije kuba bakiza igihe ingabo zabo zari ziriyo. Mu yandi makuru, FARDC irashinza M23 kurenga ku masezerano bakagaba ibitero ku duce Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite. Ibi bikaba biri kuvugwa bije nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 baheruka kohereza intumwa muri Katari zagiye mu biganiro byo kugira ngo babashe kuba bagarura amahoro n'umutekano, by'umwihariko ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga yuko intumwa za Kongo zageze muri Katari mbere yuko intumwa za M23 zihagera, kubera yuko intumwa ngo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahageze mbere y'iminsi ibiri mbere yuko intumwa za M23 zihagera. Bakaba baragiye muri Katari rero mu biganiro bigamije amahoro, yo kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC ikaba yahise ishyira hanze itangazo yemeza yuko umutwe wa M23 gufatanyije na RDF, Rwanda Defense Force, bateye igitero mu gace ka Runyesenge kugira ngo babashe kuba bakigarurira ibyo babona yuko binyuranyije n'amasezerano y'amahoro yahuje impande zombi zihanganye i Doha muri Katari, aho bashinza ko M23 ikomeje kuyaviola. Gusa ku ruhande rwa M23 nta kintu iragerageza kuba yavuga ku byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabatangajeho. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaherukaga gusohora itangazo ivuga yuko yahagaritse intambara hagati yayo no M23. Gusa mbere yuko FARDC isohora iryo tangazo, umutwe wa M23 icyo gihe wari wabanje gusohora iryo tangazo bavuga yuko babaye bahagaritse ibitero byose bagabaga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashize nk'amasaha 2 Kongo nayo ihita isohora itangazo bavuga yuko nabo bahagaritse ibitero byose bagabaga ku mutwe wa M23 kugira ngo babashe kuba bakubahiriza amasezerano ya mbere babanjije kugira i Doha muri Katari, yo kugira ngo abaturage babashe kuba bagira agahenge ndetse bagire n'amahoro, dore ko hashize imyaka myinshi hakomeje kuba intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ari nabwo kuva iyi ntambara yakongera kubura aribwo bwa mbere hongeye kugaragara imbona nkubone ibiganiro hagati y'impande zombi, hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagiye yinangira inshuro nyinshi avuga yuko atazigera aganira n'uyu mutwe wa M23, ndetse akanarahira n'indahiro nyinshi zikomeye cyane, avuga yuko kabone nubwo umutwe wa M23 wagera ku cyumba araramo atazigera yemera kuganira nayo, ndetse yavuze yuko uyu mutwe wa M23 ari ipupe bikoreshwa n'u Rwanda, aho kugira ngo aganire n'uyu mutwe wa M23 ahubwo azaganira n'abakoresha bino bipupe ari byo M23. Gusa nyuma yaje kuva ku izima yemera kuba yaganira n'uyu mutwe, ndetse icyo gihe Perezida Joao Lourenço wa Angola niwe yahuzaga impande zombi zitumvikana. Gusa Perezida Joao Lourenço yaje kwivana mu biganiro, yaje kwivana mu buhuza hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko icyo gihe M23 yari yamaze gutoranya ingabo, ndetse yari yamaze gutoranya intumwa zihagararira muri Angola, ndetse na Kongo yo ifite intumwa zizayihagararira. Gusa M23 yaje gusohora itangazo nyuma bavuga yuko batazitabira ibi biganiro, ngo bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye icyo gihe abayobozi bakomeye cyane bo mutwe wa M23 ibihano. Nicyo cyatumye M23 itemera kwitabira ibyo biganiro byari kuyihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nyuma haje kuba ibiganiro hagati ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahuriye i Katari i Doha, ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Icyo gihe bahujwe na Emile wa Katari, ndetse bari mu biganiro byo kugira ngo babashe kuba bagarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa biragaragara yuko byaje kugira umusaruro bitanga, kuko nyuma umutwe wa M23 waje guhurira i Doha muri Katari na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagira ibyo
byo bumvikanaho ko bagomba kuba bahagaritse intambara muri iki gihe bakiri mu biganiro bikomeye bizamara ibyumweru bibiri. Gusa ikitaramenywa n'ibiganiro bikomeje kubahuza imyanzuro izavamo, ndetse akaba ariyo tugitegereje kugira ngo tuzabashe kuba twayibatangariza. Ngayo makuru rero nari mbazaniye, nge nari Fabrice Mporana, bibutse kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye mubasha kuyabonera ku gihe. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.